to je taj ice condenser, tu je minus 57 stupnjeva, a gore plus 25. Stvara se novi led. Kad sav led iz gljive preko palja prenese dole, proces je gotov 100, 150, 200 sati, ovisi o kojoj i kontinuo, noć i dan. Kad je sve gotovo, pustim zrak, tu je ventil, da izjednačim tlak, da mogu dignut, izvadim ovo van, slijedi pucanje, pisanje, determinacije i tako dalje, i ovdje je cijev, ispustim, tu voda ide potopljena. Očistim uređaj, čeka drugu šaržu. I ja ti to radim sve sam, ja se to sve sam servisiram, mijenjam ulja kao na auto. To ne može vam niko doći, znate, teško ćete vi dobiti neke ljude, sad će on tebi doći nešto raditi. Moraš znat sam. I 12 kW na sat ne potroši. Ne, ukupna potrošnja. Za cijelo. Evo tu je Honda, tu na balkonu je Honda koja se automatski pali ako slučajno nestane struja. I ona meni opskrbljuje kompletnu potrošnju struje u ovom prostoru. Evo vidiš, to vam je ta priča. Evo vidite, to vam izgleda, evo, liofilizirana gljiva, to je ko stiropor. Ta se ne mijenja. Spusti ruku. Hoćeš da spustim u Nebo ruku? Ne vidim, radicans. snimam čovječ. To je boletus radicans, nije za jesti. Daj da nosimo čiki i ćeli. Vidite. Dakle, to vam je ta igra i I kući ti Pogodio kaj masa sam. u stvari? Samo Da. ovo ostalo je samo forma. Zvučiš voda, vlagu i voda. ali to treba. Tak bi i nas valjda. Ali to, pa ja se liofiliziram, ovaki ćeš bradati i ostati cijeli i lijep. Ti si već liofiliziran. Ja sam već... Tu su danas bila... Ostaće kila od mene. Tu je su došla neka ženska gimnazija, danas su bile djevojčice zgodne, čure, 20 mladih, ženska gimnazija. To vidiš, sad ti laki ti si kriv. Onda se ja njima rekao, ja ću vas liofilizirati, ostaćete ovako lijepe, krasne, ali nećete disati. Pazi, voda je majka i matrič života, bez vode nema ničega. Gotovo, svi životi prestanu, trenutno. I to je ta priča, ali samo treba tu vodu izvući na način da ne oštećuješ strukturu stanice, a to je liofilizacija. Ja sam sad probao ove proizvode, liofilizirana malina, kupina. Da, pa to su sve liofilizirane. Recimo, njemu samo onu košpice od maline, Da. koju on, tomu dođe kao ekstra profit. Da. A ovo... Odite da vas ponudi rakiju. Jer da, kako se zove, jer su te košpice imaju to neko ulje koje on kasnije dobija. Čekaj, to je ono kad ti zamutiš ono u vodi, ono kašice ili jogurtu ili šta ja znam, znači potpuno ti isto kao čisto odnosi se na kućinu, na jagodu i na šargarepu, Ovo vidiš, ovo je rakija ima. To ti je od višanja. Aj to da časkom svučemo pa da idemo.